Egombora ya burere einemeruke ebiri kandi abaturano bajang government n'abebembezi babahwerire cyango okubaho buhereza obahwerire kwetungura. Dr. Tino tugambaga miza gagura afite fro Mr. Chairman twinimo na nindije mdumeri watire mwe yagiremo twine spring tanka ifa abantu bakana batahiryaga aho bakana batama kurye bicere n'ibinda to mutabona hata hari spring tanka abantu babona batahaniza ruri yaro mashomero bwo yitu anagona you have made it abo kubenyimaho tuturukwizo mu ruborere uko shangu bafuteka borere nekizubu konke yingambara twakuzo myaka 3 buriyo mwana nakubana yenda ngo akore borere kurjira abatura entandiko yabahirwe government ebahwerire kwetandikira hemyoga ibar kwihamwe ntatsya ukatwereza fertilizer abahinsa bakatwereza fertilizer yo mwani abahinje batwara batiro myandi yabo nambara ni twabari 70 Mr. Chairman mata fertilizer y'ibinyansi kora naza kuzurondera umbazi kandi batusimira nabyo ntuje kumekinga shuwa ngo byagumaho hone bino birabe bityo abakuzire nabino burema hambiri yabo nabajangwa banagire nyuma ogwejo nureba ibindi byona biruho konka kutwika byo bwegese ruyane kabarema finishimero y'abarema umuruhweje yona gasha kwa Juliet Charles Sima.